Kada posle Basica ljudi nastave da idu dalje na neke treninge, oni uvek kažu to je počelo na Basicu pre, ne znam, godinu dana ili pre 2 godine i tu je počeo. Ja ako vama sada kažem da polaznici ovog instituta, ljudi koji su prošli NLP Basic, kažu da računaju svoj život od pre tog osnovnog treninga Basic i nakon tog osnovnog treninga. Da li bi to vama zvučalo preterano? Ali evo ja to vama kažem. Ljudi tako računaju. Jer promjena koja se dobije i taj moment saznanja da to može da bude drugačije, da može da život da bude drugačije, da možemo mi da se osjećamo drugačije, da ne moramo da se osjećamo teskobno, da ne moramo da se budimo sa rupama u stomaku, sa knedlama u grlu ili sa nekim tihim odustajanjem ili nekom bezvoljnošću ili sa nekim osjećajem čovječa da ne možemo da kontrolišemo svoj život. Kao da se pitamo čiji je ovo život. Basic trening je moment koji to zaustavlja i onda je dalje promjena od koje se onda računa sve ono novo što se napravi.